Poštovani gledalci, dobar dan. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Digitalna stolica. Kako namještaj ne predstavlja samo običan objekat u prostoru, odnosno funkcionalni objekat u prostoru, već predstavlja jedno potpuno interaktivno iskustvo koje čini našu svakodnevicu. Mi upravo u ovom podcastu želimo da istražimo i damo odgovore na pitanja o namještaju sa dizajnerima, proizvođačima namještaja, dizajnerima interijera i prodavcima namještaja o tome u kom smjeru će se namještaj kretati i kakvo tržište namještaja u budućnosti možemo očekivati. U današnjem podcastu nam je gospođa Ema Cvetković iz Atlas Sofas. Ema je zadužena za, slobodno mogu reći, za sve aktivnosti unutar firme, ali ono što ću naglasiti jeste upravo business development, odnosno razvoj proizvoda. Osim toga i u marketingu i u maloprodaji, pa evo ja ću prepustiti riječ Emi za dalje. Ema, dobar dan. Dobar dan. Pre svega hvala na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje. Super. Ema, ja ću onako krenuti što se kaže od početka. Trudit ću se da kroz ova pitanja koja imamo da nam date odgovor kako ste počeli, kako je to sve krenulo, gdje ste sad i šta vam je, ajde kažem, neki budući ciljevi. Pa evo, koristim priliku da vam dam reći da kažem kako je sve to krenulo. Ajde, upoznajte nas malo s tim. Ko smo mi? Tako je. Ko je Atlas? Pa Atlas je firma koja se pre svega bavi tapaciranim namještajem. To je neka naša primarna djelatnost i pre 30 godina, evo ove godine baš slavimo 30 godina postojanja, smo krenuli kao proizvođači kožnog namještaja, odnosno tapaciranog kožnog namještaja. Polako vremenom se taj portfolio proizvoda širio, tržište se menjala se i sam proizvod i sada smo proizvođači tapaciranog namještaja, ali također imamo u našem portfoliju i dopunski neki program kreveta, komoda, tapezarijskih stolova, stolica i tako nečega što je potrebno da se komadno opremi jedan stan. Pored toga Atlas se bavi, odnosno neka sekundarna aktivnost firme jeste opremanje interijera. Mi smo to krenuli da radimo prvo sa kooperantima i opremali smo pre svega velike hotele i restorane i apartmanske komplekse i slično, ali sad i već smo počeli da to radimo i za rezidencijalne objekte. Tako da onako kako tržište ide i širi se, tako i mi razvijamo neki naš biznis. S kim vam je lakše komunicirati sa ajde kažem, rezidencionalnim korisnicima, odnosno pojedinačnim korisnicima ili sa hotelima? Teško pitanje, sve zavisi naravno kao u životu koje sa druge strane. Nekad su ljudi, zavisi od čoveka, nekad su ljudi jednostavni, a nekad ipak imaju neke ozbiljnije zahteve, ali možda je ipak s obzirom na edukaciju ljudi koji su opet u tom nekom većem opremanju i što uglavnom imaju arhitekte koji ih tu prate u takvim projektima, koji su opet edukovani dosta za taj posao koji rade, lakše je ipak sa tom stranom komunicirati. Svakako i krajnji klijent, neki jasan, neki ne, neko ima arhitektu, sve zavisi, kažem opet, koje je sa druge strane. S obzirom da vi spadate u, tako reći, u high quality namještaj, dakle imamo sigurno neke kategorije na tržištu namještaja i to je sasvim ok. Šta vas je opredijelilo da budete u tom high quality namještaju? Zašto niste kao neki drugi koji prodaju jeftini namještaj pa da bi došli potencijalno do što većeg broja ljudi? Pa to je možda pitanje za vlasnika, ali smijem da odgovorim u njegovo ime jer smo baš skoro imali razgovor na tu temu i često to potencira. On kad je pokrenuo firmu, on je pokrenuo sa svega 3 zaposlena, znači to je bila jedna radionica mala i on je na tržištu prepoznao potrebu za kvalitetnim kožnim namještajem. Znači ono što sam pomenula, kako smo i mi krenuli i prosto to je bila neka njegova ideja. I od prvog dana kada je krenuo sa biznisom, baš smo skoro bili u Italiji u nekim kožarama sa kojima se rađujemo, dakle uvozimo kožu. Pričao nam je o tome da i prvi put kada je došao je rekao hoću najkvalitetniju kožu.
Jednostavno to je bilo njegovo opredeljenje koje je preneo posle i na sve ostale kako se firma širila. Danas evo 140 zaposlenih, to se proširilo naravno i na sve ostale zaposlene, da je to nešto što je naše opredeljenje. I onda to prosto postane standard. To postane standard, a i nekako postane način razmišljanja svih u firmi. Da jednostavno ono što je ispod tog nivoa kvaliteta na koji smo navikli nije dobro. Jednostavno, neko ko pravi dobar proizvod, ko se od starta trudi i razmišlja o tome, ja ne znam, u svojim početcima on je sigurno otvorio dosta tih, tako mi kažemo, otvorio garnitura koje su rađene pod velikim brendovima, italijanskim ili stranim, svejedno, da bi provjerio kako se to radi. Od starta je želeo to prosto i to je tako. I mi danas kada smo imali neka pritiske tržišta, realno pritisak tržišta uvek postoji na jednu ili drugu stranu ili trend, svejedno. Bilo je neki pritisak kada uđemo u proizvodnju nečega jeftinije kao potreba za nekom serijskom proizvodnjom. Shvatili smo da to nismo mi. I jednostavno, iako smo imali neki izlet za nekog poznatog kupca, mislim, to opet ne može se porediti sa jeftinim namještajem, ne znamo o čemu pričamo, u smislu kvaliteta nikad nismo odstupili, nikad nismo otišli u tom pravcu i to je to. Naša ideja je da idemo samo gore, ne nazad. Po tebi, šta je definicija uspjeha u proizvodnji namještaja? Po meni, lično, po meni definicija uspjeha jeste to što kupac prenese na nas, kao njegov doživljaj svega toga. Ako smo uspjeli da pridobijemo kupca i da sutra on da preporuku za nas, kao da radimo neku dobru stvar, i ako smo mi njemu stvorili to zadovoljstvo koje je tražio, kada je kupovao namještaj, onda smo uradili pravu stvar. Ostalo, novac, prestiž, sve to ostalo dođe kao posljedica nekog rada. Ali definicija je ono što ti dođe kao povratna informacija od samog tržišta, odnosno od kupca. Da, super. To jeste nešto što je meni najinteresantnije, upravo da kad se radi na nekom projektu, da razgovori sa klijentom, onda on ima uvide o tome šta se radi, kako se radi, i onda nekako on vam da tu, ok, evo, dao sam vam sad novac, dao sam vam moje povjerenje, moje vrijeme i tako dalje, i onda vi ispoštujete to u najbolje, i još uvijek da se malo više, jel? I onda kad vi dobijete taj feedback od klijenta gdje je on jako zadovoljan, to je nešto što, recimo, mene lično ispunjava, i upravo me to je natjeralo da postavimo u pitanje da vidim šta drugi misle o tome. Da li je to isto nešto što, uslovno rečeno kad kažemo, radi nas, jel, kao preduzetnike, jel, u tom nekom smislu. I ja kada upoznam nekog našeg klijenta koji nije meni bliska osoba i kada čujem pozitivan utisak, osjetim tu vrstu radosti. Ja sam inače profesionalni sportista bila i jako mi fali taj adrenalin, ta neka potvrda uspeha. I to je za mene to što taj čovjek koji je kupio naš namještaj kaže. Da li je razvijeno tržište namještaja u Srbiji? Jedno pitanje, a možeš se nadovezati odmah na to, da li je i koliko je razvijeno digitalno tržište namještaja u Srbiji? Kad kažem digitalno, mislim na digitalnu prezentaciju namještaja putem interneta ili nekog drugog medijuma. Pa, tržište namještaja u Srbiji bilo bi bez veze reći da nije razvijeno. Samo je pitanje na koji način i ka čemu se to tržište kreće. Ono što sam ja primetila posljednjih godina je da dolazi da se otvaraju neke nove trgovačke radnje. Ono što je šteta što nema puno proizvođača. Kao da se ne radi na razvoju brendova. Naravno ima nekih starih i neko ko je tu već dugo, mi smo već dugo tu,
ali nešto novije značajno, po mom utisku, ne. Tako da jeste razvijeno, ali pitanje je u kojoj meri. A da li je razvijeno digitalno tržište namještaja? Pa, mislim, danas su svi osvećeni da je nešto, ne znam, web prezentacija, nešto što je neophodnost. Ali postoji dalje mislim, pričamo o širem tržištu, ne pričamo sad o nekim brendovima i neko ko je to morao da prepozna da bi tu bio, ali ima i oni koji se bave kao trgovci, nešto manjeg obima i nešto većeg, koji su usmjereni samo na Srbiju ili šire. Nije još uvijek ta svest doprela do svih. Web sajtove, kažem, sad ajde svi imaju, ali digitalizacija kao trend kod nas nije još u toj meri stigla u kojoj meri je, na primjer, internacionalna. Sada ne znam koliko bi širila priču, tu možda bi ti pustila da me u tom smislu i usmeriš, ali po meni, na primjer, mi ono što godinama pokušavamo jeste da, ne znam, primjenjujemo QR kodove koji su sada svuda. Jednostavno, ljudima to nije interesantno. Da naša prodaja se vrši preko digitalnih instrumenta, znači preko tableta, ne papirnim putem, to ne postoji. A kada pričamo o samom web sajtu, već i ranije smo pričali o nekom 3D konfiguratoru koji je u Evropi možda bio aktualan pre 10 godina i koji tada, realno rečeno, nije bio dovoljno razvijen, ali kod nas to gotovo da nije implementirano, a u Evropi je već to postao neki ozbiljan trend. U stvari, potreba današnjeg društva da informaciju dobije brzo, jednostavno, lako, da proizvod može što jednostavnije i što jasnije da vizualizuje, je dovela do toga da je to neka neophodnost danas. Eto, ako sam odgovorila na pitanje. Yes, super. To je baš neki odgovor koji sam nekako i tražio, jer dosta tržišta, kad pričamo o italijanskom tržištu, o skandinavskom tržištu, pa čak i ovdje se ne baziram na Srbiju samo, nekako gledam region, odnosno Exiju kao naše tržište, domaće, je li to? Neki su već prepoznali ozbiljni, da kažem, brendovi koji su zadržali proizvodnju kod nas, su krenuli u tom nekakvom smjeru i uvidjeli su značaj toga, što je po meni jako dobro. Sad, tu imamo, na primjer, imaš vizualnu prezentaciju toga, što je jedan deo, super, ali i sa druge strane imaš i taj sakriveni deo koji se nalazi ispod sistema, koji omogućava upravo i komunikaciju fabrike, odnosno proizvodnje, sa krajnjim korisnicima ili sa prodajnim timom i tako dalje. To je ono što se ne vidi, ali opet na jedan interaktivan način. Tako da sam pristup recimo konfiguratorima, odnosno digitalizaciji, mislim da ima dosta ispod tih stvari koji se ne vide, jer nije samo to da ti vizualno prikažeš na ovaj način i tako dalje. Nadovezat ću se s jednom stvari, mislim, ja volim da poredim i sa drugim industrijama, često namještaj poredim sa modom, zato što je to prosto naš posao je vrlo kreativan, lep i jeste donekle i sličan. Na primjer, u modi, u prodaji odeće ne postoji gotovo sajt koji nema proizvod koji je digitalizovan, koji je prikazan u 360, koji od momenta gdje postoji e-commerce, gdje od momenta porudžbine može da se prati, da korisnik prati u stvari svoju porudžbinu i dokle je to stiglo. To u namještaju ne postoji. Mislim, u regionu ne postoji realno. A mislim da će doći kao trend. Generalno Evropa, online kupovina, ajde sad možda sam otišla i preširoko u priču, ali online kupovina je nešto što je u povoju.
u nameštaju to neće doći u meri kao što idu ove, znači druge stvari, pogotovo kada je u luksuzni namještaj u pitanju, ali pokazuje jedan konstantan rast iz godine u godinu. Znači da moramo da se pripremimo za to ukoliko želimo da ne opstanemo, nego pa nije stvar opstanka, nego ukoliko želimo da napredujemo. Eto, to je to. Imam jednu informaciju gdje jedan proizvođač namještaja nije imao online prodaju na svom web sajtu. I onda su naravno mislili kao, šta će nam online, niko ne kupuje namještaj online, što je u neku ruku i ok, ljudi žele da pipnu materijal, da osjete udobnost i tako dalje. Kada su oni implementirali to, ne znam, za nekoliko mjeseci imali su recimo 50% porudžbina preko web sajta tog. Što znači da, a mislim, to niti je neko ulaganje veliko, to svakako postoji već, da kažem, razrađen sistem kako to sve funkcioniše, potrebno je samo ga pustiti da radi. I to je to. Pa, evo, bit ću iskrena, mi smo o tome razmišljali godinama i pratimo moment kada to da uradimo. Ono što je kod nas bilo veliko pitanje jeste stvar zaštite potrošača u toj cijeloj priči. Kada se pravi proizvod koji je, mi pravimo proizvod za poznatog kupca, odabere materijal, odabere dimenziju, odabere sve, znači on ga prilagodi potpuno sebi, ne držimo proizvode na lageru da to neko vidi takav proizvod kakav jeste, nego prosto mora da ga negde zamisli. Zato pričamo o tom nekom vizualnom aspektu sa konfiguratorom. Stalno je postojala taj bojazan šta ako on dobije to, a nije to nešto što je zamislio. A zaštita potrošača kaže može da se vrati proizvod. I u kojoj meri bi to bilo i na koji način taj proizvod što bliže približiti, mislim, što više približiti kupcu kako on ne bi dobio nešto što nije zamišljeno. Znači, zbog toga potenciram na tom važnosti vizualnog aspekta 3D konfiguratora, a naravno i sve to što je izuzetno važno u smislu servisiranja. Sad, imamo s jedne strane taj krajnjeg korisnika, imamo proizvodnju i krajnjeg korisnika. Sad, imamo sa druge strane, neko mora to da osmisli. To su obično dizajneri. Kako je sad tržište, odnosno kako je tvoje iskustvo upravo sa te strane, sa dizajnerske strane? Da li se dovoljno ulaže ili posvećuje pažnje upravo kulturi stanovanja koje nekako proizvodi dizajnere koji opet proizvode, odnosno kreiraju, dizajniraju komade namještaja koji su estetski lepi, koji su udobni i tako dalje, odnosno imaju sve atribute što čini jedan, ajde da kažemo, luxury, luksuzni namještaj ili high quality i tako dalje. Sad, kako je tvoje mišljenje po tom pitanju, recimo, konkretno? Pa, evo krenut ću, ajde najviše volim da krenemo od nas prvo i od nekih naših aktivnosti kako bi napravila najbolje moguće poređenje. Mi smo, kada smo osjetili tu potrebu da inoviramo, angažovali jednog francuskog dizajnera koji je nama napravio jednu kolekciju i to je već prošlo 10-15 godina i ta kolekcija i dalje živi. Mnogi proizvodi iz te kolekcije žive, ne svi. On inače je dizajner koji je dizajnirao i za Sabu, italijansku i tako. Međutim, mi kao firma smo nismo u tom smislu se bavili dizajnom više toliko intenzivno. Ne, naravno smo se bavili dizajnom interno, ali u smislu angažovanja eksternih nekih dizajnera i razvoja u tom smeru ne. Jer smo imali svake godine, ne znam, nekog novog kupca iz Italije koji je slao svog dizajnera da dizajnira neki proizvod, pa druge godine Francus, pa treće godine iz Velike Britanije. I tako nekako smo ulazili, vukao nas je posao i bilo je posla i nismo i razmišljali o tome koliko je važnost toga da stoji neko ime. Sada,
po meni, jedna je strana da stvarno neko ko se tim bavi, za istinski dobro se tim bavi i razume pre svega brand, strategiju, kako bi mogao da napravi taj proizvod, je jako važan za firmu. Ali sa druge strane, danas postoji jedan trend među proizvođačima, znači bit ću potpuno iskrena, te je samo neophodno da stoji to neko ime, bez obzira da li se to ime zna ili ne zna, da bi se taj proizvod nazvao dizajnerskim proizvodom. Što ne znači nimalo da omalovažavam rad svih tih ljudi koji se zaista bave tim poslom. Postoji, mi smo tragali sad jedno vreme i za lokalnim dizajnerima i razgovarali smo i o tome koliko bi volili možda da krenemo opet od naših korena i da angažujemo ovde lokalno nekoga. Ali postoji jedan problem što se sve to svede na nekoliko ljudi koje pravi opet estetski jedan sličan efekat za, ne znam, različite brendove. I rešili smo, to nam je već ideja godinama, pošto po meni ne postoji ta dobra spona između fakulteta. Mi imamo u našoj firmi industrijskog dizajnera, 2 industrijskih dizajnera. Znači 2 devojke koje su to završile. Imamo i arhitekti i dizajnera interijera koji to rade za nas. Ali ne postoji, kada su izašle sa fakulteta, nisu izašle sa znanjem kojim je potrebno da taj proizvod naprave. I jedna inicijativa naša, koju uskoro ćemo objaviti, ali planiramo time da se bavimo ozbiljnije u narednom periodu, jeste da pozovemo te mlade dizajnere sa fakulteta, neko ili ko ima ambiciju time da se bavi i da dizajnira proizvod za nas, ali tako da nauči taj proizvod da komercijalizuje. Znači da taj proizvod sutra uđe, znači ako pobedi na nekom konkursu koji bi možda napravili nešto slično, da taj proizvod kada uđe u prodaju, da ima proviziju od prodaje, da vidi koliko taj njegov proizvod zaista živi i na koji način živi. Mi smo to radili sa našim internim dizajnerima, ali sada smo rešili da idemo negde i šire. Ono što se dešava sada jeste da postoji sve veća zainteresovanost za to ljudi u regionu. Čak smo, ono što se ranije nije u toj meri dešavalo, dobijamo pozive, mladi ljudi iniciraju saradnje sada već, što je sjajno. Samo mislim da je potrebno ulagati vreme u te ljude kako bi oni zaista napravili nešto ozbiljno. A da postoji određeni studiji, dizajneri na našem tržištu koji su dobri i koji taj posao rade kako treba, postoji sigurno. Sad, to je ono što, dakle, imamo, recimo u Hrvatskoj imam tu informaciju, znam da su upravo neki brendovi koji su upravo tako krenuli, aktivirali su mlade ljude i upravo su im omogućili to, ok, dizajnirajte za naš brend komad namještaja, to će zapravo biti neki konkurs, taj konkurs, ko pobedi na konkursu ima mogućnost da radi sa nama, taj njegov proizvod će ugledati svetlost dana, ide u proizvodnju i tako dalje i tako dalje. I to je nešto što mislim da u Hrvatskoj sad ima dosta tih brendova koji su baš tako i krenuli i koji se ističu na tržištu namještaja. Tako. Ja imam utisak da je i Hrvatska i Bosna u tom smislu osvešćenija od Srbije. I da ono što imamo i dolazi odatle, mislim, i brendova, dosta dizajnerskih brendova ima. Kod nas, realno, svega nekoliko, čak i nas ne mogu da svrstam u tu vrstu. Naš proizvod je malo ipak drugačiji, usmeren je na neku drugu ciljnu grupu, ali svakako da je to nešto što je imperativ uraditi u narednom periodu i više istaći kao vrednost. Jasno. Sad, to je ono što mene isto također podstaklo da pitam jeste jednoobraznost tržišta. Dakle, to je ono što upravo je posljedica
ja želim da tebi postavim pitanje, da vidim šta ti misliš, ali dobrim dijelom si odgovorila. Dakle, da li je posljedica jednobraznosti tržišta namještaja kod nas upravo nedostatak tih mladih ljudi koji će da osmisle i proizvedu kao prototip, recimo, pa onda kasnije i u proizvodnji, jel, da to ugleda svetlost dana. Da li je to upravo razlog što imamo jednobraznost tržišta ili ti misliš drugačije? Ja bih se samo vratila korak nazad. Mislim da nije čak nedostatak mladih ljudi, nego da je više nedostatak te spone između ljudi i firmi, možda čak i osvešćenosti i brendova i cijelog tog sistema kako to bi trebalo da funkcioniše. A da li je to posljedica neke jednoobraznosti? Pa mislim da da. Mislim da sad malo je pretencijozno ovako razgovarati, ali mi kada razgovaramo o tržištu lokalno, zaista ne vidimo u tome što radimo neku sada konkurenciju. Naravno dajemo poštujemo sve druge brendove koji to rade i ima neki koji rade jako dobro. Čak i od nas kada krenem, često imam utisak da to može bolje, da je već negde ponuđen. I nama je stalno neka vodilja da radimo nešto što nije uradio baš neko drugi. Ali ono što je isto, ne znam da li sam sad otišla sa pitanja, ali ono što je kod nas, mi smo svi, pogotovo na tržištu Srbije, mi svi pratimo ono što se dešava u svetu. Ne postavljamo standarde, ne idemo kao inovatori, već kao neki pratioci svega toga što se dešava. I u tom smislu je nešto, idemo već neku sigurnu varijantu i onda je to već negde sve viđeno i nedovoljno u tom smislu razvijeno. O ovom tržištu koje je sada ovde, kakvo je takvo je, imamo tu stvarno dobrih brendova i sad način na koji oni komuniciraju sa tržištem. Da li ti misliš da tu postoji prostora za unapređenje? Kad kažem komuniciranje tržišta odnosno ne komuniciranje tržišta, nego komuniciranje na tržištu, odnosno proizvođača i kupaca, da li misliš da postoji mogućnost za unapređenje? Jer moj je utisak taj da, na primjer, ajmo sad da koristimo samo društvene mreže i tu ćemo da upumpamo neki novac i to će sam algoritam da radi za nas, mi ćemo biti najvidljiviji i kao evo doćemo sad do neke prodaje. Kad se taj novac u jednom trenutku nestane ili ga ne opravda ova prodaja, onda moramo da stanemo i onda imamo taj drop opet tog svega jer ne možemo beskonačno da upumpavamo novac. Znači nije smisleno uopšte to što se radi, već se kao prati neki trend. Sad, kako neko drugi komunicira, postoji tačno neka strategija da se napravi, mi želimo sa našom ciljnom grupom da komuniciramo na određen način. Pa se onda tu definišu neki koraci, pa da li će to biti kao sad modern, pa će biti ovakav, pa će onakav, pa će to biti recimo neki u kontekstu ili će biti recimo 3D digitalizacija ili će biti putem nekih poznatih ličnosti, influencera, ovih, onih i tako dalje. Po tvom mišljenju, da li dobro komuniciraju oni na tržištu i kakva je komunikacija na tržištu? Ja znam da ima prostora za unapređenje, ali me zanima tvoje mišljenje sad neko, jer bojim se da dosta opet jedni druge kopiraju, a niko ne ubacuje ono svežu krv, tako reći, unutra, ajmo drugačije malo, da izađemo iz okvira pa da probamo na drugi način da komuniciramo. Tvoje mišljenje na to pitanje? Pa, ja sam neko ko se prevashodno bavi marketingom, tako da je vrlo volim ovakve teme i onako često diskutujem na tu temu. Slažem se sa tim što si rekao, ali prvo bih rekla da mislim da će i do te promene doći, što kao posljedica onoga što se dešava, što posljedica toga što se menjaju generacije koje dolaze sada u te firme koje već dugo postoje negde na tržištu, smjena generacija. Mislim da mnogi brendovi, ja onako već dugo prepoznajem tu jednu rupu
u marketingu, u industriji namještaja. Toliko nam je lepa industrija, toliko daje mogućnosti za sve. Ali jednostavno vrlo smo svedeni na neke osnovne postulate komunikacije. Znači nisam vidjela da postoji jasna komunikaciona strategija brendova koji su tu prisutni. Sad i ne znam ni koje bi brendove iskreno ni uzela. Onako, ja više volim da gledam ono što se dešava napolju. Ali ono kako primećujem, znači i napravili smo jedan mali haos na tržištu što smo i kupce tako edukovali da komuniciramo nekim akcijama, da komuniciramo samo proizvodom, da ne komuniciramo nekim vrednostima, da ne pravimo jednu celu strategiju, ono što je iza brendaš. Brendovi koji su dugo na tržištu komuniciraju isključivo tradicijom i nekako ne vidim tu transformaciju ka ciljnoj grupi koja nam zaista koja sada negde dolazi. Ok, vidim transformaciju ako neko se odlučio za TikTok možda zato što je sada trend, ali nejasno mi je, na primjer, zašto bi neko radio. Ne vidim tu sponu između strategije brenda i, na primjer, tih aktivnosti koje tu rade. Moj utisak je da čak marketing je na lokalu, manje firme, ne, ono koje su novije, koje su svežije, nemaju puno, ali drugačije razumeju celu priču, ali da marketing na lokalu se sveo samo na promociju. I marketing se shvata kao promocija, ne kao jedan širi aspekt, sve ono što treba da bude iza. Najjednostavnije da stavimo neku sliku. Zašto je važno ulagati u sadržaj? Zašto je važno ulagati u taj video, u fotografije, u materijal koji se tu plasira? Način na koji se plasira. Boje u kojima se plasira. Da ne pričamo koliko to komunikacija, kome se plasira. Mislim, sve to vuče jedno drugo. Mislim da same firme bi morale da se prvo onako same sa sobom definišu, pa onda da krenu ceo taj proces. Ali komunikacija je nešto na čemu svakako treba raditi. Da, moj utisak je da smo instant postali od svega, pa je tako i u komunikaciji. Evo moj proizvod, evo on je najbolji, evo možeš ga dobiti sad, evo po discountu, ova cena, ona cena, ako uzmeš 3 dobit ćeš još jeftinije i sve tako na blic, 3 sekunde, blic, 3 sekunde i to je to. Mislim, danas i jeste ljudi informaciju mogu da prime u 3 sekundi, bukvalno toliko. Nekakve istraživanje pokazuju ranije koliko je bilo potrebno da ljudi vide, ne znam, billboard reklamu ili bilo koju drugu reklamu da bi im ona ušla u svest. Znači to se sada, to je otišlo nenormalno puta, više moraju da vide zato što postoji jedna infodemija, informacije su svuda oko nas i prosto ne mogu da nas dotaknu. Ali potpuno se slažem. Proizvod i popust, to je nešto što je glavno i tržište nekako se naviklo na to i to je ono što je najteže sada napraviti taj okret ka nekoj drugoj strategiji. Ja neću da pričam napred, ali trudimo se godinama nešto da radimo, ali mislim da neki naredni koraci baš idu u tom smeru ozbiljnijeg bavljenja brendom i to komunikacionom strategijom. Ja ne volim da pričam ni o jednom, ni o tržištu negativno. Naravno, uvijek sam pozitivac, ali moram da istaknem neka te stvari. Stvarno da postavim onako, da se zapitam, postavim kontraargument. Zašto je to tako? I onda nađem dosta tih stvari, upravo to instant. Nemamo, ne znam, recimo, hoću da se zamislim hoću da zamislim trenutak u kome se nalazim da sedim u nekoj fotelji.
Dakle, taj jedan trenutak može da traje 10 sekundi, može da traje 5 minuta, recimo, ali hoću da zamislim taj trenutak i u toj fotelji. I to je tih 5 minuta u toku dana, recimo u toku nedelje, u toku meseca, u toku godine, nebitno, ali to hoću da osetim. I to mi je taj neki trenutak i mislim da je to... Ta emocija. Da, mislim da je to jako bitno. Recimo, ja volim zimu, volim planinu i sad ja živim za taj trenutak kad ću da se spustim niz planinu. I sad meni, samo u tom trenutku ja samo zamišljam, ne mislim ni o čemu drugom, samo mislim o tome. I mislim da je u tome i ljubav, znaš, ljudi ko voli stvarno skijanje ili snowboarding ili generalno planinu, jeste upravo to. Ti nemaš vremena ni za šta drugo, samo moraš o tome da misliš. Kako ćeš da skreneš, kako ćeš nekog zaobiđeš, kako ćeš da dođeš dole, da li je strmo, da li nije strmo i tako dalje. I to je čar toga. Mislim da to ljudi trebaju da iskoriste. Ljudska strana, bre, da. Da, i recimo ja sam ranije, duvanio sam dosta, znaš, ranije i prestao sam i sad evo već ne duvanim. I sad, normalno pitam se, šta je to što smem uopšte pušiti cigarete, jel? I sad, naravno imam ljude oko mene koji puše i dalje, a ja uopšte nemam potrebu, nikakvu. Ponekad kupim sebi, ali to bez veze, samo isfučkam, znaš. I onda sam shvatio da i to kod ljudi zapravo ima, mene samo privuče nekad, recimo, ne znam, čaša piva, orosila, onako, neki predeo na kanalu, recimo tamo. I kao, sad bi mogu cigaru zapalim. Ali i to 3 sekunde 5 prođe i mene je to prošlo, ta scena. Sad taj emocionalni zapravo trenutak treba da bude možda podstrek. I mislim da veliki brendovi poput Coca-Cola, poput Pepsija, oni znaju da to radi ljude. Tako je. I to radi ljude. Sad, ja ne znam zašto to ne komuniciraju ljudi u nameštaju, recimo. Ja ću da budem potpuno iskrena, zato što sam ja u tome i to negde i radim godinama i pokušavam. To je jedna priča o osvešćenosti i o važnosti marketinga. Iako marketing je uvek prva stvar koja se seče kada su investicije u pitanju. I nekako sve to može da preživi i postoji fotografija. Zašto bi morala sada da ide nova? Mislim, vidi se taj proizvod. Zašto bi morala sad i postoje neke, znamo od nas samih, mi smo smislili pre 7 godina baš na tu temu kao jedan video koji se bavi, ne znam, u stvari htjeli smo da napravimo kampanju Memory Creator, kao neko ko stvara, nameštaj taj koji stvara uspomene i taj nameštaj je tu kada se mama uspavljuje ćerku i kad se desi neki uspeh, kad se desi neki neuspeh i postoji jedan ceo taj video koji prvo nije urađen u kvalitetu kome bi trebalo da bi privukao pažnju, znači ali ideja egzekucija. Super, sviđa mi se, sad razmišljam paralelno i slušam te. Možeš da pogledaš, mislim, evo, ne postoji promocija maltene toga, znači to je jedan ceo video da je jedna balerina koja svojim pokretom prvo treba da pokaže sofisticiranost nameštaja, koja je onako elegantan pokret, koja prelazi preko nekog šava, to njoj evocira neku uspomenu kada je ona bila mala, kad su njeni roditelji plesali, kad se vratila sa nekog takmičenja, kada je saznala da je trudna, kada je došla kući sa porodicom. Znači, to je nešto i što je stvarno tako. Nameštaj je nešto što stvara uspomene. Znači, on je uvek tu. To on nam čuva i stvarno jest. Ali nismo ulagali u promociju, jer nije pre svega bila izvedba svega toga u kvalitetu kome je trebalo da bude. Nekako nismo dobili proizvod koji smo se nadali da ćemo dobiti. I baš evo na tu temu skijanja uradili smo na primjer neke reelseve, ali to je sve onako, šta je sad priča? Kada se radi nešto povremeno, onda to nema dovoljan efekat. Kada je to nešto što iskoči, kada to nije deo jedne strategije dugoročne da se to kontinuirano radi, onda to pobjegne, ne vidi se. I ne doživi se. Mi smo baš imali jednu kampanju gdje smo pravili, ne znam, imena proizvoda su nam bila prema predelima u svetu i gledali smo da to bude 7 kontinenata. I gdje nam je bila, na primjer, Aspen garnitura, i sad je dečko sedar na garnituru i kako je seo, zamišlja, spušta se niz planinu ide. I kao pokazuje se video planine. I kao u stvari isto ta negde kao otkrit negde svet
luksuznog života i u stvari i tih opet uspomena koje tu se vraćaju. Ali opet, kada je kratkog daha, to nema zaista efekt koji treba da ima. Zato što ja mislim da ako mi definišemo tu neku strukturu, ovo nam je ideja koja bi trebala da bude realizovana. To ne može da bude instant. Evo sad uključi, pa evo ideja, 3 sata, evo ga. I onda smo završili, za godinu dana nema ništa. Tako je, mislim da to mora da postoji taj proces koji će da traje i onda unutar tog procesa mi možemo da dodajemo, oduzimamo, usmeravamo i tako dalje. Tako mislim da to treba da bude. Kontinuitet. Mislim, u marketingu se zna da jednostavno postoji brendovi koji samo stave, sad ajde ne pričam, ali stavi samo na billboarde 100 dana svake godine na billboard svoj naziv. Svi znaju taj brend šta radi i čime se bavi. Znači, ali samo kontinuitet, šta god da se radi. Da li je takav vrsta komunikacije ili bilo koja druga za koju se ova firma opredeli. Prvo, strateški da se opredeli, da se zna zašto se tako nešto radi, a drugo, da se ta ideja podrži i izvuče do kraja, ne da bude upravo ta neka instant priča, trenutna kampanjska i da to nestane. Koliko su vam klijenti izbirljivi? Pa to je ona negde priča sa početka, znači mi da li se traže bavimo, dlaku jajetu? Pa mi se bavimo skupim namještajem, mislim realno, ne skupim luksuznim namještajem. Ja uvek, za naše tržište je cena visoka, ali ono što moram da se odbranim, ono što sam rekla, i sigurna sam da dobiju ono što ne bi mogli da dobiju za tu cenu kod nekoga drugog. Ali svaki taj klijent koji dođe kod nas i ima jedan srpski brend koji je, pošto mi nismo, ajde mi pričamo sve vrijeme o tržištu Srbije, ali mi mnogo šire poslujemo. Ima jedan srpski brend ili u Hrvatskoj ili u Češkoj ili bilo gde drugo i onda vidi tu neku cenu i onda ako i prodavac uspe da ubedi da je to nešto, tražit će svaku sitnicu će da gleda. Gledat će svaki šav, svaku boju. Mi, na primjer, ali to postoji jedna druga stvar također koja nije samo stvar klijenta, stvar je i edukacije onoga ko taj namještaj plasira. Jer, na primjer, ne znam, ako je koža prirodna, pa negdje je šara veća, pa negdje je uža šara zato što je to nekorigovana koža, potpuno onako kako je prirodno lice i onda nam dođe klijent i kaže meni je ovdje šara veća nego ovdje, kao što mi imamo pore na koži, znači i kakva je naša koža, tako postoji negdje gdje je više rastegnuta nesavršenosti kože. I jednostavno nema te edukacije i tržišta, a i ne našeg, nego generalno prodajnog osoblja i onda samim tim i klijenta pa on traži. A ono što sam sigurna da jeste da čovjek koji naravno odvoji neki novac ozbiljno da kupi namještaj i treba da zahteva, da ima neke određene zahteve i treba jasno da mu se stavi do znanja šta će to da dobije i mora da bude servisiran fantastično. Znači, taj čovjek mora da ima ne samo u smislu proizvoda to koje dobije, nego mora da postoji jedna čitava priča iza toga i servis mora da bude perfektan da bi on bio zadovoljan. A i treba da bude izbirljiv. Ja kao klijent znam kakva sam, tako da polazim prvo od sebe. Koja je starosna granica vaših klijenata? Da li postoji? Pa, naš onako, mi često pravimo avatare naše ciljne grupe, mislim, ajde ima ih nekoliko, ali onako neki primaran kupac jeste tu od 30 do 50-55 godina maks, ali recimo od 30 do 50 da je naša ciljna grupa. Kada pričamo o starosnoj granici. Sada postoji tu prostora u nekim određenim sferama, u određenim zanimanjima i za mlađe, a postoji taj jedan deo koji se vraća nama stalno, koji su naši verni kupci, koji već su stariji zreli ljudi, ali to je negde, centar nam je tu, baš tu. Ja lično znam i tehnologiju koja je postala kad su Tetris, mislim igrali smo Tetris i onda znamo šta znači grafika koja je pikselizovana, tako reći, a opet s druge strane znam i 4K, odnosno kvalitet toga.
Sad, ono što mene zanima jeste mlađi ljudi, aj tako da kažem, koji već imaju 25 godina, oni su odrasli ljudi, tako reći, imaju sad sigurno i poslove i zarađuju i donose svoje odluke i tako dalje. Sad i oni su kupci, sigurno toga. Sad, ili dolazeći ili trenutno. Tako je. Sad, to je ono moje pitanje koje će biti sljedeće, a to je ta digitalizacija namještaja. Odnosno, sad kad pričamo o tome, koliko je tržište spremno da odgovori upravo tim mladim ljudima koji ne znaju šta je Tetris. Recimo, oni znaju 2K rezoluciju i sve ispod toga oni smatraju da postoji neki kvar, neki šum u komunikaciji, nedovoljno dobra posvećenost, nedovoljan kvalitet i tako dalje. Standard je prosto određen kvalitetom sadržaja koje oni gledaju. Jeste. To je ono, dakle, koliko je ta digitalizacija bitna po tebi, ja mogu reći slobodno da jeste iz moje perspektive, ali želim da čujem i tebe. Odgovorili smo na to pitanje na početku, pričali smo o tome, ali evo sad i konkretno, dakle, digitalizacija namještaja gdje nema puno proizvođača upravo digitalizovani. Imaju tehnički digitalni objekat, ali nemaju za prezentaciju. I to je ono, dakle, koliko je po tebi to bitno? Evo, možda najjednostavniji odgovor na pitanje jeste da je to nama jedan od glavnih strateških ciljeva za naredni period. Znači, upravo ta digitalizacija. Ali ne samo digitalizacija namještaja ka krajnjem korisniku, nego digitalizacija kompletno poslovanja, da se sve prevede na digitalno, svi procesi. Prosto ta generacija koja dolazi, odnosno to su sve naši budući kupci kojima se treba negde pozicionirati u njihovu svest. Ok, možda mi ne moramo njima da se bavimo na način na kojim se bavimo onom ciljnom grupom trenutnom, ali moramo se baviti svakako. Reći ću jednu stvar, kada smo mi razgovarali o našem novom web sajtu, dobila sam jednu informaciju da je jedan programer mi rekao ja nisam kupio samo zato što mi nije bio dovoljno intuitivan sajt. Mislim, ja sam od toga odustao. A arhitekta mi je preporučio da dođem tu i da uzmem. Jer nisam mogao da se bavim time. Znači, to je ono što sutra bilo koji od tih mlađih generacija koji danas nemaju vremena ni za šta, jer su informacije, ono što sam rekla na početku, brze i potrebno im je sve odmah. I sad, što bi rekli, odustaće od kupovine ukoliko ne dođe jednostavno do proizvoda, ukoliko ne može da vidi sve te informacije online, ukoliko on bukvalno ne može da izvrši kupovinu. U stvari, poenta je da sadržaj koji je online, koji je dostupan tom klijentu i danas, mislim, kataloga gotovo da više nema, ima više u profesionalnom nekom smislu, ali sad krajnji klijent tu, to flyer i to ostalo, sve to negde ide u drugi plan, pogotovo negde kad je luksuzan proizvod. Ali on treba na sajtu da završi sve, da se potpuno upozna sa proizvodom, da odabere sve što želi, jer on vremena nema da se on sad šetka po gradu i traži. I onaj ko uspe da mu na taj način prileži proizvod, on će ga pridobiti. I samo ako ne želi baš da kupi online, jer opet je proizvod ili potrebno je da ga osjeti, samo treba da sedne na namještaj i da to bude odlučena kupovina ukoliko mu to odgovara, da tu završi kupovinu. Tako da, odgovor na pitanje da, digitalizovati sve po meni. Htio bih da čujem tvoje mišljenje u oblasti namještaja original versus kopija. Kakvi su vaši utisci i da li prepoznajete kopiju, da li vas kopiraju i prosto malo više o tome mi kaži. Pa, evo ovako. Ja lično ne volim kopiranje. Mislim da svako treba da ima nešto svoje jedinstveno, ali da se dešavalo da prosto na tržištu se negdje pokaže potreba za određenim proizvodom, pa onda kako to radi većina proizvođača, mislim, moram biti iskreni od nas sami, onda to se uzima kao neki uzor koji se dalje negdje sređuje, obrađuje i stvara se neki tu proizvod. Sad, kada se ode u Italiju na sajam, dobije se neki utisak opet i da je tamo sve slično, jer neko to smisli i ostali to obrađuju. Ako nešto prođe na tržištu, to je opet realnost. Svi rade neku varijaciju na temu, to je tako.
ali originalna kopija nekog proizvoda mislim da definitivno samo ruši brend i vrednost tog brenda koji to radi. Što se tiče nas i kopiranja, mi smo sad doživjeli da smo na sajmu u Milanu vidjeli kopiju našeg modela. Ali to je opet jedan niži italijanski brend i negde preko naših kupaca koji već prodaju taj namještaj, pa su oni imali kod nas zahtjev da mi taj 10% povećamo malo samo tu garnituru. Mi smo rekli ovo je naš model i da ga promenimo punjenje, da ne bude perje, nego da bude. I onda smo vidjeli da je našao nekoga ko će u Italiji da mu to uradi isto. I mislim da kada smatram da je svaka ta kopija negde, jako ne volim da to vidim, potvrda da se nešto dobro radi. Znači, neki liniju su nam kopirali i čim krenu da nam kopiraju, ja sam zadovoljna. Eto. Znači da su primetili nešto, zapalo im je nešto za oko, jel? Pa jest, da. Da li treba da se proizvodi namještaj za svačiji džep? Pa makar to je bila kopija. Tvoje mišljenje? Pa treba da se proizvodi namještaj za svačiji džep, ali ne treba da proizvodi jedna firma. Znači, postoje firme koje se bave jeftinim namještajem, one koje su se strateški opredelile za to, one koje se bave luksuznim ili one koje se bave nekom srednjom tom klasom, znači prosto i aktivnosti su prema tome i usmerene sad. Ne verujem da će neko ko se bavi jeftinim namještajem da investira u inovacije, u tom smislu proizvoda, to je nešto što je neki proizvod traži, ali ono što je neophodno jeste da neko ko se bavi, što je skuplji proizvod, da se bavi sve više inovacijama i jedinstvenošću svog proizvoda. To je negdje normalno. Balkan versus Evropa versus svet. Gdje smo mi, gdje je Evropa, a gdje je svet? Paralela neka tvoja, volio bih te čujem tvoje mišljenje. U svakom smislu, dakle, i u komuniciranju i u svemu. Valjda ću uspjeti da jednostavno odgovorim. Prvo, u industriji namještaja Italije je italijanski namještaj, to je imperativ. I Italijani generalno su u modi to što jesu i po meni samo govori u prilog tome koliko je važno raditi na brendu. Oni su od svoje zemlje napravili brend i onda je sve to posljedično ide dalje. Što se tiče gdje smo mi u odnosu na Evropu, kaskamo. Sigurno da kao Srbija, kao tržište kaska, ali u smislu komunikacije, jasne opredeljenosti, strategije, ali mislim da to nije samo stvar nas samih, nego i nekih pritisaka koji tu postoje. Znači, na primjer, samo tržište Srbije automatski mi imamo region generalno, ima dobru sirovinu i ima kvalitetnu radnu snagu i sposoban je da napravi dobar proizvod. To je neosporno. Ali i dalje Evropa kao naš region percipira, osim nekoliko brendova koji su uspjeli da to prevaziđu, percipira kao neku jeftinu radnu snagu i postoji jedan konstantan pritisak da je taj proizvod koji izađe sa ovog tržišta mora da bude jeftiniji nego italijanski, a nema veze što je taj italijanski proizvod 3 puta lošije kvaliteta nego ovaj. Znači prosto ta potreba da se gradi brend je tu. Moram nešto kao proizvođač negde da istaknem. Mislim da kod nas postoji jedan problem što smo svi negdje usmjereni na sebe i ne postoji jedna uvezanost tržišta i ne postoji neki... Mislim, sve se to pomalo tu dešava. Neke firme su to prepoznale i uvezuju se. Ali, na primjer,
U Italiji da bi se proizveo jedan proizvod, tu je 5 fabrika okolo i svi su tu povezani, svi rade jednu stvar i rade tu stvar perfektno. I kod nas sigurno postoje firme koje nešto određeno rade perfektno i mogu da se uvežu sa drugom firmom i da se napravi jedan klaster da jedni druge podržavamo i da taj proizvod bude što bolji sa te strane proizvođačke, a sa druge strane komunikaciono, marketinški, mislim da moramo da radimo i kao svako od nas na tome da se osvešćava, da svoju strategiju razvija, ali da mora da se uradi nešto malo šire i kao država, ne znam, postoje neke inicijative da, ne znam, Balkan Young Designers, da podignemo svijest o kvalitetu onoga što mi imamo kao država. Znači da prosto podignemo nas kao brend u toj industriji. Hvala ti na tome i to je jako, jako lep odgovor i imam još jedno pitanje koje mi je također na koje bih volio da mi odgovoriš, a to je kad kažem tržište, mislim sad na Evropu malo šire, koje tržište po tebi ima možda sad najveći potencijal osim Italije? Da li neko tržište se izdvaja od ostalih ili... Baš Evropa? Da. Pa sad zavisi kako se gleda. Ako neke stvari koje, možda je kritika nekih stvari koje su na našem tržištu, po meni su sve to neke potencijalne tačke poboljšanja. I možda baš ta tržišta koja imaju prostora da za velika poboljšanja su potentna tržišta. Jel? Ali sad tržište u Evropi... osim Italije koja ima prostor, pa ne, mislim Skandinavija svakako, oni su se već tu prepoznali, imaju neki svoj brend su izgradili. Sad kad kažemo, ne znam, Poljaci rade slično što i mi radimo, rade povoljnije za neku Evropu tamo. Ne mogu, možda imaš ti bolju ideju, ali ja trenutno u Evropi ne vidim neko sada tržište da može onako proizvođački da da nešto što na primjer Italija već, da, Španija ne vidim. Da, to jeste baš bilo jer na primjer sa Zoranom sam isto razgovarao na ovu temu i recimo Španija ima dosta proizvođača, Italija kao prva, Skandinavija je već izvezla svoj brend, tako reći, svuda, pa sad kad se nešto iz Skandinavije prodaje, već znaju kupci šta mogu da očekuju. Recimo po njemu je upravo te istočne, odnosno jugoistočne zemlje poput Poljske recimo je možda sljedeće tržište koje može biti jako interesantno, gdje su oni dobili recimo neka sredstva od Europske unije i onda su upravo uložili u proizvodnju i upravo te klastere napravili i uz pomoć dizajnera, odnosno ideja, došli do toga da sad mogu da izlaze na tržište. Recimo, to je neki njegovo zapažanje upravo bilo na to tržište. I nadovezala bi se baš na to, onako sinula mi je jedna ideja, da, ali Poljaci su negdje tu, Poljaci su, makar s moje tačke gledišta, percepcija postoji kao evropska Kina, jer su dugo proizvodili, nisam sigurna koliko rade na svom brendu, ali možda Zoran ima bolje informacije. Ali ono što sam čula i što sam vidjela i na sajmovima, da Ukrajinci imaju vrlo interesantan dizajn. Onako, da neki brendovi manji, ali da zavređuju pažnju kada se dođe do njih. Narbutas, na primjer, je jedan od tih. Pa, Vuj isto. Da, njih isto. Da. No, ne znam da li je isto ukrajinski, ali da, ima nekoliko njih koji stvarno onako lepo rade. A Evropa, sa druge strane, sve više usmerena na Aziju. Ali to je već dugo. I Amerika stoji, ali onako znam mnogi brendove, mi smo radili čak i za neke italijanske brendove, mi smo proizvedemo, oni izvoze sve to za Aziju. To je to, nemaš pitanja? Nema. Hvala ti puno na gostovanju, bilo mi zadovoljstvo ugostiti te i mislim da će naši gledaoci da onako jednu drugu perspektivu tržišta iz ugla proizvođača mogu da vide i da čuju.
Hvala tebi na današnjem razgovoru, bio je vrlo prijatan, kao uz kaficu, onako, lagano, proletelo je. I nadam se da će zaista ovo nekome možda doći kao poziv za neke aktivnosti u budućnosti ili neka uvezivanja ili neke nove poslove. Super, hoće sigurno. Poštovani gledalci, bila je još jedna epizoda podcasta Digitalna stolica. Ja vas pozivam da se subscribe-ujete u linku koji se nalazi u opisu ovog videa. Hvala lijepo i prijatno.